na kuwa karibu wodi chema wananjia bare ya mwene kuruba thoko ni bori tia gavana Waiguru na bangi bare BAKUTHETERA gavana KAWIRA kurekana buru na siasa cha kaunti ya Meru bogete ya Meru ni boba kumenya thina na arerara na kwa bangi baome gutike bakumenya nera kariba kangeta BAKUMENERIA ore wari MC wa Romano mwito nikira bakuganwe orerekerete guta ore ni MC wa Nandi Stephen Bijewe na kumwikia kambine ya gavana KAWIRA. Marion Karugi katwe chiona njira indiko. Moses Kuria, Susan Keika, Waiguru, keep off Meru politics. Keep off Meru politics. No ntu turamwiro ana ukwamwa kumasoke ba Moses Kuria. Ukumasoka ke Susan Keika Moses Kuria nyana re minyengweke. Antu ba bere beisunge mno Meru. Batu kawere kinyabare o mwinga. Twe watana tuende turandamana mwanka ane. Kaka na tukene taro na kethe taro na kenjwa na arekuo na ito kwa no auto make sinki na njwa na ke tore akariba Meru turamure njwana na ari twe taro na ke elwe kende taro tombo kinya twetethetie Meru ni mukana kirima gavana baramba tongeretwe ni gavana wa Kirinyaga Waiguru baraba ethretwo BAKUTHETERA gavana wa Meru Kawira Mwangaza bakioru ate ni bayuate na nditetweka na burune barekane na mathina ya kaunti ya Meru na nibamenye bwa kaunti cio ni miario ira yumanite na kariba mawana njia baraba kuwa Kawira ate kwingwa nonto bakwithwa ni mwekuru ya ura gavana baba kuwa inde bruka etentereka na ndaweke ni mwake kwinga twetene Waiguru na Susan Keika batu yankwero ga kwibwa muntu agethetera Kawira ka kunyira noe nonto wambere kethera teka Susan Keika kwebyo supply itwibe to kwebyo supply Meru general nareka na batwe minya supply Meru general italem tuko ekomi kethira omenyote supply renge na boyele nabio Waiguru pambana na Kirinyaga wachana na Meru County. Sisi ndio tuko hapo. Ni aje wewe unaweza kuja kutuambia mama ana shinda ile hali ujui vyenye anakujanga kututesa huku. Governors baraba ku support Kawira inkwendo bora just keep off Meru County politics. This is our own battle. We are the people to deal with the Kawira. You have no business with us. Waiguru, if you have anything that you are supplying in Meru County, we want to tell you, please, keep off Meru County. This is our problem, and we, the Meru problem, we will sort it out ourselves. Even the president himself, he addressed this issue, and he said that he has left this issue in the hands of Meru people. And the Meru people have already decided that Kawira must exit office. Nonto korea kwa kurasia tu asima Kawira wano kana itu ayo kelleria kadita na tora kelleria kadita no ko eta ani Waiguru nawe nkwere wavinya ndeti ya kwa redia mantu a Meru County kana we ya hukumu Kawira we yo muthethera na njemsi babwera keni a Meru County ni inyelekete county cianu ni goria boya ani Waiguru areke kuwa Kawira ka komeno no ntoi mwekuru we ani Waiguru we mwekuru na wote komeno ke county eroro merete ko thoki we no nto ko bui muno saiti e Kawira maendeleo ya we theti atia ya thoki ikio ntoto kuwa atere to atokuwa nane muntu ngiayo kiete ke thoro imonini oka yo kiete ke endele thiendene miake we theti atia eti kenda mutuma mupunza kuritangwe ngabana amonele na tangwe county ebati kwethia atia kuritwa nayo ntumwa kiri senate itubu basokeria Meru mpanga renge nibolelie maite yara Meru bathitangite nayo gavana uyu na batu torua terena nto twena imani na senate yetu torua na atu turamokelleria kathita kinya senate ne amue mpange ane kwa mwene otenta morome onge batu tore akoro mesie na tote ya akoro beta sanda kambere muinge Kawira no twonerie kama ne kama mereta morea na rokarereta morea ibwe kwenda rokarera Meru yetu na Meru tote tayari otokarera kambwe ontokere president wetu entonkado na ndemoromberere romba kinyawe na
tutethio ora no tutetherie kucokia Kawira ringi na tutethio Mwenga no nto ne mpanga Meru County mbambererie na kuwa na uretherie kinya mweshimiwa wetu mwenda alimu otene Kawira atebwo mutongeria na atebwo mwekoro mutongeria kadhali bukio tucogeria Kawira ringi no nto buke agulo ba tucogeria Kawira Meru County Kawira maandamano turi andamana wondi cionthe ndene Meru County turita Kawira obisine kendagirana nanto abona bokarea kuthikiria malalamiko yetu antu ba Meru bukio turetera mpange ringi kuyo tucumbura batwe tukowa tutena imani na nyasenetiu na tukaandamana na ingocokeria mahakama ni oruare yambare araendetire terwe erote ntonto akeu ko binkaromba seneti ninkoromba panel yonde seneti yonde ethikerie weta komite itarwa ni seneti yonde ne ethikerie kenda yomboto an justice bature antu ba Meru Kawira impeach round ya mbere president na cokeria Kawira mukono na turetera Meru na Kawira ari ucoka Meru are mo perform round ya president tukuromba na turi akariba Meru utucokerie mukono o ane Kawira utone peace Meru. Number 2 point yako ndendo metoma senate rabetere kwa speaker na deputy speaker ipa cokerie Kawira mukono bamunekera kamete 11 Kawira aromba hukuma senators 7 round ye ito kuromba nabwe senators boto cokerie mukono bote full plenary nyumba yonde thikerie ntetuisha Kawira mama norone kathita na ukolo wacoka na mama bathoko utesese kare wa Meru ukolo wacoka ko seswere ayambikithie tumbo tutethia batwe tutweka thoko ne gerika bro ni arankuluki bamenerete wari MC wa Kangeta Romano Mwito urabururete kwatanira na atongeria bange na kwithira kirwira ngavana Kawira acoka itine muntu wetu Romano MCA urore MC wa Kangeta nani kwera bwana MCA Romano ituronere wone gorenda kuria mutano ucio kwa muoyo urenda kwethwa deputy governor ni Kawira Mwangasa na 2027 mbuya kuroma no kura we deputy governor ke ankwera bwana Romano akaribege me centro no urika na ibo turamire oe etoka uria akoro bauri kirumikira bagurumire mbere waria Meru County ugioro atonyukwe weta wise Kawira Mwangasa saiti MC oke ororingire kura awa yesi nane ende wangu ekwira are guthiolongania MC okiura cio bambrevu ongasinya MC Kangeta bwana mbie o atangwe mwango eto muithanga iko lakini ngaya mutethia amonyoka ende wangu era bwana Romano ituramenyero we mutho wegembe nkiripotera Weru Njuma Kumembe Beto Marion Karugi wa Kenywa.